IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Kontra ni Konsal Jason Bader Pereira iti plano ti grupo dagiti water refilling stations iti Lawag City may pangato iti presyo iti donom manipod iti 15 pesos mabagbaling 25 pesos per galon iti plano nga may pangato may basar ipagsaritaan ti grupo dagiti Lawag City Water Refilling Station Owners Operators Association iti surat iti Lawag Segon iti konsihal dahil ito sa ng kaluntigan kaput hangalasken nga madiktaran iti fixed price iti presyo iti donom ti 15 pesos nga may pangato kada kalabanag kada iti consumer pangipelang kada itong banag. A great concern to many water station owners at rumor nga mandate allegedly from the association and with the imprimatur of the city health office. In fact, pag ginadagin nga the conversation, the group chat na po together with the effectivity of a certain order starting June 16, I guess, originally nga 15 pesos sa paglaklabot na nung itulit na aming water station owners kilo, wag paling nga 25 pesos. So, that was again a strong debate that we discussed before members of the Sanggunian. Kaya group chat niya po, discussion kami kadeta together with other concerned ako agasang 15 pesos at baling nga 25. So, let us say a certain family, the normal budget is 1,000 a month. All of this sudden nagbaling 1,700 at a 67% increase of the price, pick-up price. Ito kasaritaan tayo ako. It will not down to the benefit of the people of our area. Ano ko tiko sa legalities dito sa Barcelona may implementan? As I was then saying to my colleagues, we are not of any authority again to allow or to grant such wishes kapot the city health allegedly and from the association. Although yesterday I was informed because of my declaration my stand naman the stand when I was able to discuss to a certain president of the water station there was this withdrawal of mandatory requirement to their members. Pagbalin ko laing nga voluntaryo on the part of their members. Contrary ka mo ng standa mandatory na masurudan ke water station adapter mo mga participation di City Health Office ang mabalin lagi 30 freebies at lamal 5 libre di mesa o lagi 30 freebies may parit dapat 25 pesos di mesa. That was the stand before mandatory nohan mo kasurutan dijay nung nabababati presyo at penalty nga imposed na kanya to water station owner upon discussing to everybody concerned, all stakeholders that is illegal. We are after the principle of leisure fair, free enterprise. Among na competition pinababaan di presyo deta natin pintas para sa ekonomiya tayo deta. At nagtutulag kayo, ang balin to nga kartel nyo ka deta na po agad ibagbaga ni Presidente tayo. Biglang uminat sibuyas because of apparently a cartel group of persons who would like to control the prices ng different commodities na may ilako the market tayo. That is what we are trying to avoid That should not happen and that will not happen as long as we are still members of the Sanggunian Panlungsod Apo. Yes, so the Idol Bernard, kaya panilaban ni Konsal Pereira hanggang mandatory. Ito'y panag-fixed price. Pero ito'y umunang saritaan tiya grupo ngayon kita may parit pa iti mga freebies, kaya kita'y promos, kaya galon. Siyempre, awan no kwan iti marami na dumalig sumurot ngayon, iti nag-prevail, ito'y voluntary, iti panakai pangato, iti presyo na ito, pagsaritaan to pa ilaing seknan iti panag,
nga panakay nga to iti presyo. Dito yung presyo nga na igigim purified water 5 gallons 30 ti delivery pick up 25. Dito ti water refilling station ti nakiko ka dito Lawag City. Nasaritaan ti grupo dito Idol Bernardo. Grupo. So amin uniform kasday. Well, tiket dagat uniform ti presyo awan din na baba kasi ngayon siyempre no to competition ko na ni Apo Pereira siyempre no ada negosyo at pababa ka sa customer mo DJ ti kayat na hanga te fix price nga kahit ni pakat ti grupo ngayon muna hindi nagsasaritaan Idol Bernard. Okay, any more? So ita banag ket magsakan ti abogado gabot hanga nasurot DJ kayat iti grupo nga fix iti presyo danom na awan danom at marami aghebet tayo na awan ti pangbilyot iti asog-sobra nga ni punek iti paki Idol Del Salipio tata Aramen.